Ngatho ororingi Muthoni wa Wakirumba na Dama wa Dama Spares no gutamurana maratamurana live guko online gicaujama giki kia Dama na Wakirumba kiaumana na miario Wakirumba na Chef Gathemba makorirwo makiaria on their segment ya Shai show-ini yao ya canjamuka kuria gwa Kameme FM. Wakirumba na Gathemba during that segment makoragwo magiceneneka ndeto ciegi andu kana maundu maria marakiyumiria guko online. Koguo cai wa umuthi Gathemba akorirwo agikundia Muthoni wa Wakirumba ni cai wigie Dama Spares maria maragikorwo makihanika over the weekend maya megie billboard and also birthday party iria iragikorwo ikihanika na niho Dama agikorwo akirakario ni maria makorirwo makiario. Dama akiingira online na kuingirira Muthoni muno mari hamwe na Chef Gathemba. Ino eri miario kana post iria Dama akorirwo agipost akiuga we ndagwitigira gukorwa akiaria ma tondu andu ni makoretwo magitigira kwira aya erima ni tondu wa kiria akorirwo akiuga makoretwo makiingirira nginyagia aini na riu ni manjia gutonya kuri andu a biacara aria makirutaga wira na kio kiao. Akiuga ati mamake Boaz wero wabe ukarie na ke Asuntas athie abe akongithie ni mutarani njorua. Ndamathie na mbere na gukiuga ati mundu uguthuire no ta murogi akiuria Muthoni na Gathemba mamuragia ki na we no kwirutira erutaga wira na moko make. Akiuga radio should be used to educate, inform and also entertain the audience and not to attack other people's reputation and business. Ikire drama iria agikorwo igituthuka guku nenda-ini egie Muthoni wa Wakirumba makiguthana ciugo na Dama wa Dama Spares.